Aj, može. Ja sam Knežević Svjetlana, predsjednik upravnog odbora Udruženja Iskra. To je udruženje djece sa posebnim potrebama. Znači članova imamo oko 116 djece, to jest naših korisnika. Evo vidjeli ste i danas ovdje, u posjeti ste kod nas u našem udruženju, znači ovdje imamo radionica tkalačkem stroju, ručnih radova, pirografije, djece iz centra koja su došla kod nas, znači po pomoć, po potrebama, sve znači po vrstama grupe i dijagnoze djece. To je to. Šta bi u ovom udruženju najbolje bilo, kroz koji vid pomoći je najbolje, kad bi htjeli građani da učestvuju? Evo, znači kroz svakakav vid, znači donacije, to jest pomoći, znači kroz novčane, kroz obuću, odjeću, hranu, lijekove, znači to su te sve vrste koje mi prihvatamo, znači, za djecu. Onda vi odredite kome šta odgovara? Kome šta odgovara, znači to tako se na taj način pomaže. Recimo ovdje jedna djevojčica rekla da bi najviše voljela kolica na akumulatoru. Jeste. Zar je to toliki problem? Nije problem, ali djeca, znači sa ometanošću u razvoju. Ima djece koji mogu, znači, da voze sama kolica sa tim akumulatom, tako, a ima djece koje nisu u mogućnosti sama da funkcionišu s tim. Znači, bili bi u pratnji roditelja da roditelj vozi ta kolica pokraj djeteta. Ali bi dosta omogućilo, znači, roditeljima koji su, znači, u strani, nekoj na selu i to, znači, lakše nego da gura ručno. Jel imate neki samo da kažete koja su djeca ovdje sa opet svih većih problema? Otprilike sa kojim problemima imate, recimo 4-5 djece, a da su to smatraju najtežim? Ajde da vam kažem nešto, ja ne mogu izraziti i reći da je ovo dijete najteže. Da, ali eto ono. Ali ja kažem u našem udruženju koji su korisnici koji dosta dolaze ovdje, imamo djevojčicu, znači Đurić Jovanu, koji su potrebna, znači ta kolica. Imamo djevojčicu isto sa cerebralnom paralizom, Grbić Ivanu, isto koja su potrebna kolica. Znači dosta tih nekih stvari. Imamo, znači, ovako Ajkić, Etić, Almira i Ajko, brat i sestra, koji isto pohađaju specijalnu školu, koji su malo i roditelji nisu u mogućnosti da im pruže neke stvari. Ja bih voljela da pomognu, znači svi dobri ljudi dobre volje da se jave našem udruženju, da pomognu od srca koliko mogu. Hvala vam.